Gus, gue duluan ya. Ya elah tega amat lo. Anterin gua bentar. Kunci gua bawa ini, suruh pulang makanya. Dulu naik ojek aja ntar ono gampang. Hati-hati tapi ya. Ada ojek setan soalnya. Ya udah, gue duluan ya. Ya. Ah, masa gue takut. Tapi sepi juga ya. Biarin dah. Sepi banget lagi. Kayak abis lebaran. Bang ojek bang, Kalimalang, berapa duit? 10.000. Hah? 10.000. Mahal amat gak nego? Nggak bisa. Ya udah dah, jadi dah. Daripada hujan nggak sepi lagi. Abang bau banget, belum mandi ya? Emang gini baunya. Bau kabel kebakar begini. Iya. Pegangan. Op. Aduh, di sini. Nah. Nih, ban kan? Kembali 40. Kembali. Ojek setan lu, bener-bener lu.